jako akawuwo. Gavumenti ya Uganda yawoma omutwe mu kuzimba enguudo ennungi mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo n'ekigendo ekyokutumbula ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gombiriri. Mu kiseera kino omulimu guli mu jjiya ng'okuzimba oluguudo lwa Kasindi Beni kugenda bukwakku era nga bannansi b'eggwanga lya Democratic Republic of Congo basambira waggulu nga jjanzi wakati mu kutendereza n'okusiima gavumenti ya Uganda olw'okubalabya ku nguudo ez'ekikula kino n'okubagondeza mu by'entambula. We are trying to do this road. Actually the road is beginning from Kasindi to Beni, and from Beni it is continuing up to Butembo. And the total kilometer is 134. 134 is the project. It's the phase 1. We have started already with the bush clearing. Tunaenda na kwanza ile itatusaidia kwanza kusiba safari ba magari. Tunatembea vizuri kabisa barabara na kwa abakulembeze nga bakulembeddwamu Joseph Kasereka bagamba nti wakati ng'eggwanga lya DRC liri mu busambattuko n'edduka bali ku mulimu gw'okuzimba enguudo zino tebatudde era nga kati batandise okulaba okwayakayakana kw'eggwanga lyabwe era nga basuubira nti enguudo zino we zinaggwera bajja kubeera ng'abali e Dubai. Tunashukuru sana hii societe ya Dot Service kwa kazi yenye inatufanyizia na kwa kupatia bandugu yetu kazi. Doti inapatia bakaka yetu, badada yetu kazi hapa. Tunaishukuru sana, tunashukuru na guvernema zote mbili, guvernema ya Kisekedi na guvernema ya Museveni. Tunaishukuru sana kwa kazi mzuri hiyo. Baba kampuni ya Dot Services abali ku mulimu gw'okuzimba enguudo z'e Congo bagamba nti wadde waliwo obusambattuko mu ggwanga lino naye amagye ga Uganda aga UPDF saako n'ab'ebyokwerinda abalala basugezezzaako okubawa obukuumi obasobozesa okutambuza emirimu gyabwe obulungi. UPDF and FADACA actually they are uniting and are helping us. Wherever we are moving, every section we are moving, actually UPDF and FADACA, they are joining hands together and they are protecting us. All the members are on the road and things are moving. Babavuga emmotoka z'ebyamaguzi batottodde embeera mwe bayita olw'abayeekera ba ADF okubatigomya n'okubayokyera emmotoka zaabwe olw'enguudo embi wabulanga kati bagamba nti bafunye essuubi olw'ensonga nti bajja kuba basobola okwetaggulula ku bajambula bano olw'enguudo ennungi okukirako okweza ezibaddewo. Security hapa kwanza inaharibika. Unaona kwa vile tunachoma magari yetu kwenye njia kama hii barabara hii. Ndio wanapilifo batusaidie sana kwa barabara tu kwanza kama tuko napita bien kwa vile tunatengenezea barabara vile na security watengeneze kitu. Tulikuwa tunateseka sana kwa ajili ya kukosa barabara. Barabara mubaya ilikuwa inatuletea shida mingi sana. Shida ya security, shida ya kukosa kubeba vitu vyetu. Niko na shamba hii ni yangu, ni shamba ya kahawa. Kwa English wanaita coffee. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okula ABS Television.